Чуваш республикень премеш президентчень, Россия сенаторин Николай Федорован, вспоминая время надежд кенеги кунчуты корна. Онда автор иртне мерти сагар вуннымыш шулсень вещенчи, тагар вуннымыш шулсень пучламышенчи улжыну тапхырне сынлать. Мемуар хатлаве нации библиотекинче иртря. Самана портреде деме булатча казылы княгине. Водриги жылда жүхне Россия юстиция министрин девичне хожинельме булдарны чывашывыля. Аслы патшалық Совет Союзы органны котка стапхырда тенде политикине хаюлын кене шамрык, водыр жыл иртне хыщын унчухнехи удымзене пурныш хурашурне самай астивне шин гужебе бықса хальхи остынба хакласа ширать. Самана шинзене алынде. Шаумбада Николай Федоров мемуарда хойбе юнашар шәне патшалық тваган паллы политиксен, шершив ердючесен сынсыбатне дею керсегдардать. Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Владимир Путин, Егор Гайдар, тада тезем Россия шоби, вол мінле шул суйласа адаланасы візенден геліне. Николай Васильевич перкомандраш легенсембе верин тавлашна, е сакунба келі жылін дуны терес ешінусене шивечен хүделене. Юношасы пуринге булать, смахран Чубай Савр жаган сахалмар, анджахи бир Анатолий Борисовича пирен республикра шәне еши хевел батарейзем двас же ергелеме нумай миллиард уйырсабанышын тавдума девешлі дері Николай Васильевич. Чувашене вунулды жул ерцебірза Николай Федоров республикана шәне бусума шеклері. Уйрымын илсен кашни тұрыға газ, асфальт, шыв барахе, компьютер житни пурныша калама жүкшымылатры. Николай Васильевича адядюхне врентне, класс руководителя тада толи хураски школен директора болна Светлана Колпакова, шин буласы педикрень бала деген ватысен замахне жиреплетсе, пире шаплагала забаджа. Был шавдери сабайла, осла, лайық варене геняджа, хайне дирбейлі, яланақ тытма бұл дараган аджа болна. Хужалыға дирбейлі тытма бұл дараган семье болна, оның ашыде, адиземде. Шавын бада бұл хужалыға да жавын бек тималдан мінгерлі қалыға жавна тивиштерме дұрышы. Шав ендене бір халық енден неғыжан да узал замақ Николай Васильевич енебе илтмен. Өмірзаки зарлаға кеше перін хизеплі ендеш мірзем. А тебе не взем пере варентни, успаны, пиренжен тұрышны, вал балах пиде хакла я бала. Шак хаклыға, а тебе не переюратса парнелені хаклыға, перегетлес булат, пиде перегетлес булат. Ишлеме, хизеплеме, плес булат шыржыва, хамын шуратны шыржыва. Тербулова пуштарыннесен Николай Федоров пака нашламалы де пірлес үтсе малы идуда, тавду малы сылдавдан умай. Кенеге ертне бурныча пидемлетсе малашлық шенден шуғышлама хистени аван. Паяны бір паха специалистем хадырлеме вренсе шитример, анжақ шин шидендересіне мала хумас пірдері уладырдан келіне падышқы тұхырадя ашы. Николай Федоров рашубах шинлық пызыкене балырца. Шиденеге нерва тевішлі воспитание барасы, халықын авалхи культурбе елы ергене упрасы, челхене хүделесі, вақыт кылар задратнан умай шивете иду хураве бірге пірле шуғышларыш бұғыннесем. Баянге чипызы проблема, бұл челге проблемы бар, кадр проблем, чуваш интеллигенцияның проблемы. Уран тебіргун, баянге бұғыныша уважение традас кетпір бұғызаскым, чуваш республикіне, чуваш халық нешет кетпір бұғызаскым, чималдана паянақ, шамырық сене бірінде синжен үшемалы. Хамырын шуна қағыла ұштармалы. Чувашлар алышма дедім алла, чувашлар ұшылама дедім алла. 70% чуваш бұлнаған бұлара дедім, бір чувашла ішлеген культуру учреждейді. Мемуара, вспоминая время надежды за ятпанран, паенхи выхода мінле ятпаны болі чеші шуғышлавжа, переща гда интересен держе. Шершевры пызык политик, ыран хигуна мінлерех курны туйны декасыкла. Куйду земпеде евр, шумылмар темызем, шумылмар уйдузем, шаныч, тада теберхуд шаныч.
Шавын бек ман хурав. Пирен шанышра пүдім үмітсем. Хальхи бурны журла иртнелехпе пуласлыға шихындараган, тилай пілдерішлі идузен хуравне тупма булышаган кенеге пуриншінде интереслі. Авторына шидес вақытрах республикари школзембе теслехлі библиотека зенеші дерешін. Чеваш еңгіларым Вали Марина Корягина, Святослав Петров.